A šta su još naša obeležja pored ukusne gibanice? Festivali, rakija i dobra hrana su naši simboli. Ajvar, prebranac, kajmak, sve su to delikatesi na koje niko ne može ostati imun, ali moramo na taj spisak dodati još i slane bombone, odnosno čvarke, ali oni još uvek nisu upisani među brendove. Kako ih načiniti srpskim brendom, ali i koji se tu problemi javljaju, reći će nam direktor kompanije Bibli, Gregor Guberinić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Hvala što ste me pozvali. Nema na čemu. Dakle, pokrenuli ste inicijativu za zaštitu čvaraka kao brenda. Svakako moramo pomenuti odmah na početku taj postupak. Moramo, dakle, zadovoljiti standarde. Koliko je važno da brendiramo naše proizvode? Pa sigurno je da je važno i da je to u nacionalnom interesu. Radi se o očuvanju tradicije i nacionalnog identiteta. Svi znamo da su čvarci naš proizvod, ali moramo ih jednostavno i zaštititi, da svet zna da je to naš proizvod. Zato se i mi obraćamo relevantnim institucijama, su Zavod za zaštitu intelektualne svojine, Privredna komora Srbije, Ministarstvo poljoprivrede i vidimo i da i država prepoznaje taj problem i prosto znamo da je to naš proizvod. Kako ćemo ga zaštititi? Zašto je to važno? Važno je i za državu, i za potrošača, i za proizvođača. Potrošač jednostavno zna šta kupuje. Pošto je taj proizvod obeležen, sertifikovan i on zna da kupuje kvalitetan proizvod. S druge strane, važno je za proizvođača jer proizvođač na taj način bolje plasira svoj proizvod, jednostavno postoji veće poverenje kupaca za taj proizvod i tako i proizvođač radi i na jačanju brenda. A znamo da u 21. veku bez stvaranja brenda vrlo je teško poslovati. Teško, tako je. Sada kada ste pomenuli kvalitet, moram da kažem da vi sirovine uvozite iz Nemačke. Zbog čega? Naša kompanija Bibli dnevno utroši, i to sada van sezone, 6 tona sirovine za pravljenje domaćih čvaraka i domaće masti. Kako ne možemo naći tu količinu sirovine na domaćem tržištu u celosti, mi smo jednim delom primorani da uvozimo kvalitetnu sirovinu i imamo odličnu saradnju sa jednom od većih klanica u Evropi, kompanija Tenis iz Nemačke. Sada, kada pominjemo brendiranje, moramo pomenuti i zaštitu geografskog porekla, koja je vrlo bitna i značajna da je imamo. Kao što imamo srpsku šljivovicu, tako bismo trebali da imamo i taj srpski čvarak. Kako se štiti oznaka geografskog porekla? Pa, pokušat ćemo da je zaštitimo na taj način, jer se radi jednostavno o recepturi koja se koristi vekovima i svi znamo da je to naš proizvod. Kažem, pokrenuli smo inicijativu, nadamo se i uz pomoć države i svih tih relevantnih institucija, nadamo se da taj put neće biti kompleksan i dugotrajan. Da. Pomenimo i ostale brendove koje imamo. Dakle, to su srpska šljivovica, ajvar, kajmak. Šta još bismo mogli tu uvrstiti? Mi imamo tri brenda zaštićena na svetskom nivou. A to je vino Bermet, Homonski med i Leskovački domaći ajvar. Ali na nacionalnom nivou imamo, ja mislim, preko 50 proizvoda trenutno zaštićenih, kao što su sremski kulen, futoški kupus i još mnogo njih, ali prosto još ima prostora. Postoji još naših proizvoda koji su naši i koje trebamo zaštititi. Svakako, i da se nađe na toj svetskoj gastronomskoj sceni među brendovima. Da, naravno. Vidite šta se desilo kad je u pitanju šljivovica. Još 2007. su Česi uspeli da zaštite naziv slivovice u Moravskoj pod tim nazivom kao da je proizvod iz te države. Pa su nakon toga, mi smo tu malo zakasnili očigledno, nakon toga su
Hrvati uspeli da zaštite svoju rakiju od šljive, naravno, pod nazivom Stara šljivovica, a Srbi su zaštitili naziv Srpska šljivovica. Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Ja vam želim svu sreću i da istrajete u toj inicijativi i da se to zaista desi. Nadam se da put neće biti dug i trnovit. I mi se nadamo. Hvala lepo. Hvala puno.